Fil-qorti il-ħamis sar magħruf li George Farrugia qal lill-Pulizija li kien permezz tal-ex kap tal-Petroleum Division tal-Enem Malta Alfred Mallija li laħaq arranġament dwar ħażna taż-żejt bejn il-kumpanija Total u l-Enem Malta. Skont Farrugia, Alfred Mallija kien talab li jitħallas commissions dwar dan u qabel u l-ħlas kien isir b'cash jew b'ċekkijiet kull xahar. Fil-qorti kien spjegat kif f'okkażjoni partikolari sar strajk mill-ħaddiema tal-port u kien hemm vapuri bordnijiet mill-Enem Malta li ma setgħux iħottu l-konsenji. Il-kumpanija Total kellu 20,000 tunellata gasoil maħżun li l-Enem Malta kellha bżonnu. Mallija kien tkellem ma' George Farrugia u qallu li kien lest jixtri direttament mingħand it-Total, iżda qallu biex jaħseb fih u żied ukoll li ma kienx waħdu. Eventwalment l-Enem Malta xtrat dawn l-20,000 tunellata u skont dak li qal George Farrugia lill-Pulizija, Alfred Mallija kien daħħal ftit iktar minn 7,000 euro. Wara dan il-każ, Farrugia qal li jikkalkula li t-Total ħadet 2/3 tat-tenders tal-Enem Malta. Intqal fil-qorti li meta darba Mallija kellu aċċident ta' traffiku u għamel żmien twil barra mix-xogħol kien qal lil George Farrugia li f'Tarċisio Mifsud trid ikellmu. Skont Farrugia meta mar ikellem lil Mifsud dan qallu li dak li kien jagħti lil Mallija rrid jibda jagħtih lilu. Farrugia qal li huwa kien iħallas il-flus mhux biex jirbaħ it-tenders, iżda għaliex jekk ma kienx jagħmel dan qatt ma kien se jirbaħ tenders li kellu dritt li jirbaħ. Sar magħruf ukoll li Alfred Mallija kien juri l-offerti ta' suppliers oħrajn lil George Farrugia u dan kien jgħin il-kumpanija Total meta din kienet tissottometti l-offerti tagħha. L-Ispettur Angelo Gafà qal l-informazzjoni li l-Pulizija kisbet mill-Enem Malta taqbel ma dak li qal George Farrugia u kien għalhekk li fil-25 ta' frar il-Pulizija arrestat lil Mallija u lil Mifsud. Mallija l-ewwel ċaħad kollox iżda meta sar konfront ma' George Farrugia ammetta anke jekk baqa' jinsisti li huwa qatt ma talab xejn. Sa dan it-tant waqt il-kompilazzjoni fil-każ kontra Tarċisio Mifsud, il-prosekuzzjoni qalet li Alfred Mallija kien sostna lil commissions li kien jgħaddilu George Farrugia kien jaqsamhom ma' Tarċisio Mifsud. L-Ispettur Angelo Gafà qal ukoll li meta Tancred Tabone kien inħatar chairman tal-Enem Malta fl-2003 talab lil George Farrugia sabiex il-commissions jagħtihom direttament lilu u mhux lil Tarċisio Mifsud. Tarċisio Mifsud min-naħa tiegħu ċaħad kollox, anke jekk qudiemu Alfred Mallija spjega lill-Pulizija li kienu involuti flimkien fil-commissions.